U 32. kolu HT prve lige Lokomotiva je pobijedila u Gradskom vrtu Osijek 1:0 i vjerujem da će biti zadovoljan Goran Tomić jer je Lokomotiva nastavila jedan dobar niz. Ovo vam je već četvrta utakmica, treća pobjeda uz jedan remi. Čestitke na pobjedi. Hvala, da, izrazito sretan. Mislim da smo odigrali jednu jako dobru utakmicu, da smo bili jako organizirani i što se tiče faze obrane, a pogotovo što se tiče faze napada. Mislim da smo u nekim segmentima utakmice iznenadili Osijek, pogotovo što se tiče faze napada. Tako da nema šta reći, osim da sam presretan jer smo protiv jednog jakog Osijeka na njihovom terenu uknjižili 3 boda, što je jedna velika stvar. Lokomotiva se i ovaj put predstavila kao jedan čvrst protivnik, organiziran protivnik i to više nije slučajno. Vi dobro radite i rezultati su tu. Pa sigurno, na početku sezone smo se tražili dosta, imali smo dosta problema na početku sezone i sad nekako to kako ide kraj sezone, sve to sjeda na svoje mjesto i izgleda da ćemo biti u pravoj formi na samom kraju sezone. Ono što posebno vas može radovati da ste imali pa gotovo 10-kovanu momčad ovdje u Osijeku, a opet ostvarili odličan rezultat. Tokom cijele ove polusezone imamo i velikih problema sa izostancima, sa ozljedama. Da smo imali samo jednog Ivanušeca koji je jedan od naših bitnih igrača koji praktički ne igra cijelu polusezonu, ali tu su neki drugi igrači onda iskoristili svoje šanse, tako da apsolutno mogu opet ponoviti da sam jako, jako sretan. Može li Lokomotiva uspješan niz nastaviti u sljedećem kolu? Još jedan težak protivnik dolazi vam Rijeka. Mi ćemo sigurno dati sve od sebe da pomnesemo račune i Rijeci. Imamo dovoljno vremena da se priprema za to. Tek drugi domaći poraz Osijeka. Lokomotiva je dobila utakmicu u Gradskom vrtu 1:0. Je li Zoran Zekić nakon tog poraza više ljut ili više razočaran? Pa prvo bih čestitao Lokomotivi na zaista zasluženoj pobjedi. Mislim da sam više razočaran. Imali smo velik broj izostanaka, ali mislim da ćemo ipak biti malo bolji u polju, da ćemo biti hrabriji, agresivniji. Barem u tom planu, ali jednostavno nismo bili dobri ni prema naprijed, ni prema nazad, kasnili smo u svakom duelu. U posjedu smo bili jako loši, kretali smo se jako loše bez lopte, Lokomotiva je iskoristila sve te naše slabosti danas i kažem opet zasluženo pobjedila. Čvrsto ste četvrti i iz te situacije bi čovjek očekivao da možete, to jest vaši igrači, uložiti više rizika u utakmici, no to je nedostajalo danas. Pa dobro, nedostajalo, sve je to dio kvalitete, mislim da je ovo danas što smo mi pružili, neću reći realnost, ali zapravo surova realnost. I puno bolje momčadi bi teško se nosile s ovolikim brojem izostanaka. Mi smo zaista bez 5 ključnih igrača, tako da zaista i u samom tijeku utakmice, a i sa nekakvim zajmima nismo uspjeli podići nikakav ritam prema naprijed. Jednostavno nismo imali nikakve rješenja, nismo imali niti jednog napadača klasičnog. Boban je igrao silom prilika na toj poziciji, do danas smo dali priliku i našem junioru Miškoviću, ali to je što je. Možda su te stvari dobre da se vidi gdje smo i šta smo za nagodinu. Sljedeća utakmica u Zaprešiću, neće ni tamo biti lako vjerojatno, koliko ćete imati kompletni kadar? Pa ne znam zaista koliko ćemo imati kompletni kadar. Pojedinci izostaju već preko mjesec dana, tipa Grezde koji od kako se vratio s reprezentacije napravio nijedan pošten trening. Neće biti lako, posebice ako budemo u ovakvom izdanju kao što smo bili danas. Svaka ekipa u ovoj ligi zna igrati, Lokomotiva je najjača u vezi, osjetili su našu krv, osjetili smo daleko stojimo, osjetili smo loši na druge lopte, a za ovaj rizik što ste sami spomenuli također prema naprijed, tako da kad vidiš da ti protivnik nije opasan, onda ti možeš preuzeti više rizika. Oni su to iskoristili na najbolji mogući način.